Sasisen pat kipai ba nong shong shnong jong ka nong rim hills shillong kilala banjit ya kinong kit kam batumai jong ka dor ba shnong haka jinya lang kabla long haka shpau trik menta ubnai haka jing shisha ladi banjit nadu araja arpo henry nama jong ka klam covid khat kendai omshem lala aban le kumta haka ni gisngi kipai ba nong shong shnong dakawai kasur kilajit biang yu ba bantali el nari kum urang ba shnong ba anu nong bet assistant rang ba shnong ba kit borlang kharmau flang general secretary ba pradeep swear assistant general secretary ba banri darling treasurer ba wilfred majau rang ba dong open nong rim hills ba ithan langwa rang ba dong center nong rim hills ba honorarius nong room rang ba dong lower nong rim hills ba tony k kharsati rang ba dong lower nong rim hills kumju ru lejet yo ba dd lalu kumu chief advisor na loke kendai ngut kiwe pat ki executive member Hashwa ke jingye je la yo ban pen sngawi ka financial report na ka benta usnam araja khan riu hadu araja arfar ya ka bala pediang ru dabaro kid khot ke balai don lang hakini kisngi ya kate ke election jet nong kit kam lapan long hapo ka jingmi jong uba I kharmal ki IAS obadir ud khat jong executive committee jong ka dor bashnong hak jingadan lang umentri kharlukhi na ka hima melem kum unong pek perman Bakit kalau orang iyo siswa kendai pusat, tadi pak kon kak menguat kendai purai. Mau pulang, tu ijan dari bermain dengan orang Tulong election ke tenang. Tulong election ususir. Kaya kita ususir tulong ba bijit dan kamu belum sih. Kamu belum bijit dan kamu belum. Jadi bijit dan kamu belum lagi. Jadi tenang. Berhubung dia bukan bijit. Jadi kita kamu kalau bertanya siapa. Ni kita melihat anda section kandiu coba menjawab artinya. Bersection 5P coba menjawab artinya asal. Ni pun ya ada yang kita mahu. Tunggu nanti kamu jangan terus menurut nak pun sedang arja harus sedang arja usah. Di rumah senang iba veterinary, di asal rumah senang iba anu nombor, di jelas kit kamulah, asal sekali public sumber, di treasure badani building, di rumah dong iba Wilbur jam, iba Esther Nuwa, iba Tuli Kasti, iba Yelo, iba Chief Edusa, iba Didi Lalu. Jadi, kontrol eksekutif komite insecet dan eksekutif komite kewatimai. Tinggal yang jauh siapa melawan William, kumpul perkumpul di section misalnya. William A ajar dulu, pada William belum ajar dulu, itu pengajar. Abang William Islam baru beres. Kini kita coba dapat semua beres. Ada semua. Di orang yang kedua yang terpakai dalam masjid, di asal masjid berapa kita mulai dijusuk, mulai dijustap lagi, kemudian betul yang setengah dari kaki sini buat berapa. Kita dalam juga dalam doktrin sebuah kemudian modal kecil, kalau lebih nanti. Baru kita terbuat kecil, tunggu coba kecil sumber, kalau yang kita mai, apa kecil yang jadi kalau kita Jerman, orang ini tak kenal. Ketua Kongkolong, nomor yang masuk dalam kerja. Tulay yapi bawa. Kajisin na kaliang dalam kedabas ng ngomongis. Nga berbawa kajing semumu kadu kata-kata. Tulay sihajar mo. Lasyanya sa sisil. Bagindra ng kintiw yung kasinong ngomongis. Kasinong ngomongis. Tampang tambang niya day berpisahkan. Pagkibor ng kasalkan. Tinray berkabor himar. Ngalong budan boke. Banyo kanyatay marjan baru skate himamlim. Rengkat nambat mitri. Lakan saki. Ya kajing it. Kajing tentau yung paim, ay na manik skill. Ya kasinong ng rumils. Ngatray kanya kwat ba skill. Kani kumin yung unwan bagi kita kasinong ng nga kana hangin ahe rakan ne rasan hanong rumils
ngampat juga sisir lo buat mahilo ini menjebak maka ba muslim ke mamlim unwan menuju kijat hakasinong gejungi henlai upaim aina maniksim muslim ke mamlim tang menjuban kaya maknya ujuk riwan menuju kijat hakayin dorban jungi kata kadi kejingadai juga mamlim ban ke dorban sinong norbil Hagapor pangilon sa website ngalak tepat ing opaim idon ni kani kabanle kakap kabakrawe kabaya kentukang makahima ya kabangilon sa kani website kati dorban paningkong pangile ya kani website nako ay pi binuan ban kerhun do nako panya di tingalam ban paim lawan lan kanu kacing jing haiti beromai ini kata boleh aku covid dilawan bad terlihat ini jingnya bersongkul kepala sakit bagi berkat di Arnold di Deputy Commissioner John tadi jelas kata Kom Islam lalu beri Commissioner is kasihin bad tiba karena ti beri ini pada dua orang Deputy Commissioner John is jagain kita di dalam kecingnya terai kibangi terai bagi kemen nang ni sakmaro dengan yo kecingnya terai bagi hima bakam hajan bagi don jisha jingtung swaban man sedopal padim nyong yana lecture pertama ni dan sibun tikap bangwan ba jingnya tuli bagi kesong ya ka ya di dorpas nong dibahap apa ke hima melim ya kita pas nong badan apa ke mamlim belum malangan ha kawai ke syatri namar kasolkar ri akapor badan kami kirang pas nong bankhot namar pa ke syatri nong kasenjuk kalau lo kasenjur dari akapor bagi baim aina namar pa dari nong aibor tungkai ini imkhot di ai ini ke hadir bagi dewan kenyang ban nilalah sisa dari rekat kasolkar nangis sakmat katepat lo ya kecingnya telang jombi nong sok sa sisir ini maka susu pun ki laki lenti pengima banyak tre benar lah ini kelar nong tre ini non nak mesti nama kini kita kan tre mon semua undang mesti klub ini tre niwan nama ting semua kadang kecing kam kadang kecing tre ini ya kian kesan ki kun ki persat ki jongi kumnukin im hadis ni berkuat bermakna dan nimla keklan ya kami walong ke defense line ani ka kut ke bakado banyadai kejadian lada kini institution kitlat kidapas non kitlat kejadian ini kamslan bahkan jano na Islam kai bagi salong tang kirat Indian mungkin aborigines kiba lasu saat stang dana ka teng rei aimu play bah Kyrgyzstan kilong suam mencuat labu ia kali kakengro banyadai kejadian kada puni ke MRSS kasorkar warna kadonki magnesim kali tingkai popon kom kadang donkam ya kadorpas kanopat kani ai bor si syahadu kata kadorpas no kata unu nong song unung la bangsa hakan unu kasino lada uyo ikjing itu Ningkong siya nakalokal at rapi kawamot nakidom nakirang padong bat kurang padong un sapha ikakot online kata kalau be online un sapha ikakot surang wasno banai si munjul kalau ko ikna adu kata mengipek ya kani bat kani kanang aibor kanang sei khabahas itu